کشورها رو در تاجیکستان میگذارند. اوید با مسئله دیگر جلسه چون که معلوم است طبق ترتیباتی که در سازمان همکاری شانگهای است هر یک سنه و هر یک روزنامه مجلس باید با طرح کنسنس جنرالزگی همه طرف موافقه شود. بنابراین سر کرده از ماه مارس همون واخوری‌هایی که اینجا محترم افراد گپ زدن این کاتبان شورای امنیت، وزیران مدافعه، مقامات‌هایی که بر ضد مواد نشناور مبارزه می‌برند، جلسه شورای وزیران کار خارجی سر کرده از ماه مارس این جلسه ها پیش بینی شدن و ما سنه که معین شده است در این سامانه جای میکنیم. ما اگر نسبت واخوری وزیران مدافعه در بگیم البته 3 اپریل معین شده است و 3 اپریل در جمهوری تاجیکستان جلسه شورای وزیران مدافعه میگذارد. اوید و دیگر جلسه ها ما پیشنهاد از جانب تاجیکستان سنه ها پیشنهاد شده است. هر وقتی که تمام این جانب‌ها دستگیری کردن ما قبلا هم در سامانه و هم در پست اخبار ما البته اخبار میدیم. Который всегда обсуждается, повестки всегда есть. Понятно. А вот сейчас вот конкретно межвидовская консультация На межвидовской консультации, в общем, мы приоритет давали ООНовской организации, и есть миссия специально в Афганистане, чтобы с ней... мақсади асосӣ ва калидии мо ба ҳайси ҷониби риёсаткунанд дар созмони ҳамкории шанхай пеш аз ҳама пешбурди ҳамкориҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ дар ҳошияи созмони ҳамкории шанхай инчунин ташаккули бахши мундариҷавии натиҷаҳои ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории шанхай ва дигар ниҳодҳои созмони ҳамкории шанхай маҳсуб меёбад. айни замон давлатҳои узв таърихи баргузории чорабиниҳои дар давоми сол ба нақша гирифтаро ки дар қаламрои ҷумҳурии тоҷикистон доир мегарданд аз ҷумла аз ҳама муҳими онҳо ҷаласаи шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ, вохӯрии котибони шӯрои амният, мулоқоти вазирони мудофиа, ҷаласаи роҳбарони мақомоти салоҳиятдори давлатҳои узви созмони ҳамкории шанхай ки салоҳияти мубориза бо қочоқи маводи мухаддирро бар дӯш доранд, мулоқоти вазирони фарҳанг ва инчунин конфронси байналмилалии ҷумҳурии илмии амалӣ таҳти унвони созмони ҳамкории шанхай дар таъминоти амнияти минтақавӣ мушкилиҳо ва дурнамо ки ба он роҳбарон ва намояндагони муассисаҳои тадқиқотии дахлдори давлати узви созмони ҳамкории шанхай, кишварҳои нозир ва шарикон оид ба муколамаи созмони ҳамкории шанхай ҳамоҳанг намуда истоданд. ва шумо гуфтед ки дар қарибулвуқӯъ нишасти шӯрои вазирони дифоъ бале? бале, ҷаласаи шӯрои вазирони мудофиа бояд аввали апрели соли ҷорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардад.